Narifan Sounds with a podcast city go lesson makiere with Baptist pastor Charles Spurgeon. Ia furry ke lesson we daten ran John Christ repwe pajakun non malawarar niku. Amen Yemen pastor non ewe Wood England lap city ibuku year raro. I daten week ia farafan naro Metropolitan Tabernacle non London. Ya or lap city or ngararwas ramot now city ngiriara farafan. O Yesi wow sitting ngirian lesson rere ran igere. Yesi bukel siri o lesson rere ran igere sadu regon me eu. Afetto siri o kisin non Luke sabun waru o kisile gon murigat. Apasa isa por warer. Nguri cheki e puise nare ran. Ren kapasan e o kisin. Kaetiwa ke kabas ren papua on narome mef ka fakun mogudugut ren met ka kura nor ke wokisin nitseberi redon ko bochak etiwa ewa kabas non serigom ira otsmetoch niom kobwe etiwa sises etiwarom non nedibom ira porotsmetoch Areberachak me mef merugun, je van zo monga pan fidiara, type furrian non netiban. Arebera, pomwerian etiwa o kabas, esap no norm toren fenna. Nare kabas menunur, ewa buigen atur di warawa pun, isekon aron non, aor ekisechak pun. Iwe apu kwaran, iwe apu budere mer. Nge, rempechakurera fag. Akora ne merda. Iwe urusan projakur na ira. Afen nong erichun. Me paran. Me waran. Mi kapakabang. Iwe reran a. Posede. Kwe isior waran ne tiwakorik. Iwe a mero. Iwe a yarororo. Ira nenomun marawin. Uachak pomweri berikun. Och. Marau esep wanti beuren masan neti be efo chire a me merda obajakun nubuera me merda ngiapan pugudi waran ngangwan kuchar non let narai tubuan o ai tong fariden sises ika poleti be ese podetero o ese wan achuro o widiti pun mi murunna redumebach Iwe ewe buigen me murna erie pue. Mer narekis chak fan soun. Nge murin e pure puan ayarara. Pue sap toeri or. Ane pa me merde o pajakun. Wan och nedip mi pajakun. Och nedip. Ese apiripirira feriden koot. Upe fenni wedi. Ayupue pomweri pomwan even mi nukusidi koot. O manawari marau. Narot chak fan soon mi mutir ni mocha watch. Usun chakawa ire nan porausen Jonah. Upue a komwan aneri niwiri dai pu tapora murida wasawan sises. O mut ngiri e pu po mefi. Mukutugudin arawangun mi fen. Hiwe murin. Uputoweri I sorry. E bugen e ponaram torri fenna. Nan nguri. Ika pue narayekiek ua chuanchak. Pachakun o ungeri netiben koot, usunchak pan, gudan na nowi, no peke na ravas. Iwe, tiri wakar, epwe, kuchitiye, iwe letibe mi pachakun, epopan, epuchikara, era, puiken, minonom narawe pul mi epikon, netibe epowe wangeri waneri, isekon marun purie. Iwe, ay marang fariden koot, epomutir mero, o ayararara o pofokun turungag idamine o chana fofot ferire serirang kobwa koman atai purun netibe me muerom ka amoram ready omnet non ngang o mut ngidie pue puweri uan om res mi fokun naparap iwera ne muchurara chuelesen ren igere kose wachen Kitikich Nesor, lukun si Buban Ken. Audio lesson, City Ela Pastor Charles Spurgeon. Met ie pure ready kids,
e poi appoggiacura non manovrać nyky.